नेपाल च्यानल स्वयाचना दिपी सकल सुगुमी भाजुमेजु बिन्द दुनुगुलन छे जोजोलपा नाप लस्कु स्याना जना जी सुशील साई छिकपिन छ स्वयाचना दिगुदु जाजो थुगु वाले थुगु जाजो प्रत्येक शनिबार बनिसिया 8 बजे अले रिपिट टेलिकास्ट सोमबार सुतेसिया 11 बजे व बुधबार निनेसिया 3 बजे नेपाल च्यानल मार्फत स्वया दिफे थुगु जाजो स जिमिस वंगु वाले थिथि ठासे जुगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्टर रुपे छिकपिन गुन्याने न्यव्याचना गु खसा थौ या थुगु जाजो स थुगु वाले थिथि ठासे जुगु थिथि गतिविधि या रिपोर्ट जनावएको दु दक्षिबे नापा हाइलाइट्स वंगु शनिबार जलमित ल फनिया नीति फुचो माजु थावना परम्परा कथा पूजा आज यात शनिबार यलया झिन्चागु बहा झिन्चागु बहिया थपा आजुपी व नेपाल वज्रयान महाविहार लुम्बिनी संघ वज्रयान संग दान यागु जाजोजुला बसन्ती स्मृति प्रतिष्ठान धम्मसा कक्षा संघ यलयात प्रोत्साहन पुरस्कार ललात रोजी डंगोल श्रेष्ठ जुया सांगीतिक सनिल झझ ढाको कोचाल वंगु 21 गते शनिबार जलमित ल फनिया नीति फुचो माजु थावना परम्परा कथा पूजा आज यात थुगु पूजा असार्य 15 गते तकन वा मौल धासा थथे बाजा गाजा सहित पूजा यात धासा वा वैगु जनविश्वास दु थै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार यानगु सोयादिसा वंगु 21 गते शनिबार जलमित ल फनिया नीति फुचो माजि थावना परम्परा कथा पूजा आज यात थुगु पूजा असार्य 15 गते तकन वा मवल धासा थते बाजागाजा सहित पूजा याव वा वैगु जनविश्वास दु अथेहे पूजा यागु दिनिसे वा न वगु दु दया शक्ति गुल्दु धैगुन थुकी छगु हिसाबमा प्रस्त जुगुजुल पूजा वनेगु झोले गोदागुरी चोंगु 9 धारा पूजा याना चुए फुचो माजुयात बाजागाजा सहित या टोलीवना पूजा यागु चलन दु असार्य 15 गते तकन वा मौया वा पूजा हे गनावंगु अवस्था सिर्जना जुगुली थथे पूजा वंगु ख थथे पूजा सिरे ढुंगा थौ तकन वा वया हे चोंगु दु झिगु नेवा समाज गुली तक संस्कार परम्परा तजिलजी संस्कृति निहनेला धैगु प्रष्ट दु नेपाल वज्रयान महाविहार संघ स्थापना जुगु लस्ता 21 गते शनिबार यलया झिन्चागु बहा झिन्चागु बहिया थपा आजुपी व नेपाल वज्रयान महाविहार लुम्बिनी संघ यात ललितपुर महानगरपालिका बौद्ध प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति व नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघ यलया मंका गोसाले वज्रयान संगदान यागु जाजजुल छगु रिपोर्ट बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी विकास कोष या गुरु योजना कथा नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघ पाखे निर्माण जुगु नेपाल वज्रयान महाविहार संघ स्थापना जुगु लस्ता 21 गते शनिबार यलया झिन्चागु बहा झिन्चागु बहिया थपा आजुपी व नेपाल वज्रयान महाविहार लुम्बिनी संघ त ललितपुर महानगरपालिका बौद्ध प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति व नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघ यलया मंका गोसाले वज्रयान संगदान यागु जाजोजुल येले ल्याकुए केशव नारायण चोके जुगु जाजोले मु पहा कथा वाङमय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीजु छायदेगु ख दिनेश साकेजु लस्कुस नचु तायदेगु उगु जाजोले घेरवाले मतचाका मु पहान उलेजा याना देगु ख थपा आजुपिन्त सङ्गा दान यासे कोचागु उगु जाजो सपना बर्जाचार्य जु ढाका दिगु ख जाजोले आ रास दिपाए इ जुतेंगुदु थो बचा हाकगु दिपा लिपा हाकन लियोन्दनेगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट न्यावेगु हेजु आ रास पोलका दिपा थो बजा हाकगु दिपा लिपा हाकन छकलस्कु स्याना चोना जाजो थुगु वाले थौए थुगु जाजो स जिमिस थुगु वाले थिथि ठासे जुगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्टर रुपे छिकमिन गुन्यने न्यव्या चोना गुख थै चले बसन्ती स्मृति प्रतिष्ठान वंगु शनिबार कुपनडोल्या सातो आकी स्मृति भवने छगु जाजो यासे बुद्ध धर्मया उत्थाने विशिष्ट योगदान याना वया चोंगु धम्मसा कक्षा संघ यलयात प्रोत्साहन पुरस्कार ललात तासा सृष्टि बाल विकास केन्द्र यातन पुरस्कृत यात सोयादिस छगु रिपोर्ट बसन्ती स्मृति प्रतिष्ठान वंगु शनिबार कुपनडोल्या सातो आके स्मृति भवने छगु जाजो यासे बुद्ध धर्मया उत्थाने विशिष्ट योगदान याना वया चोंगु धम्मासा कक्षा संघ यलयात प्रोत्साहन पुरस्कार ललहत्थासा सृष्टि बाल विकास केन्द्र यातन पुरस्कृत यात
नोचो तेगु झोले जाजोया मु पाहा शान्त हर्ष बजाचार्य जु दिवंगत बसन्ती बजाचार्य प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त याना दिल धासा थुगु जन्मे बालागु ज्या यामागु व थौ या ज्या थौ हे यामागु खे जोड बिया दिल नोचो तेगु झोले बसन्ती स्मृति प्रतिष्ठान नयाँ भाजु महेश्वरराज बजाचार्य जु दिवंगत बसन्ती बजाचार्य जु या तलुमका खोबी ह्याका दिल जीवन धाइगु सुख व दुखया सम्मिश्रण अले जन्म व मृत्यु प्राकृतिक ख धाइगु बिचान फोंका दिल अथे थुगु जाजो वेकय सम्पूर्ण परिवार मिले जुया यानादिगु ख न धया दिल थतेहे मेपे थी पाहा पिन्छन थगु नुग ख तया दिल बुद्ध धर्मया उत्थाने विशिष्ट योगदान नावया चोंगु धम्मासा कच्छा संगया उगु प्रतिष्ठान नगद रु 50,000 नाप कदरपत्र ललागु खदासा सृष्टि बाल विकास केन्द्र या त नगद रु 15,000 नाप कदरपत्र ललागु ख करुणा बजाचार्य जु स्वागत मन्तव्य तया दिगु उगु जाजो नानी हेरा साके जु न्याका दिगु ख वंगु 26 गते बिहिबार मेहालामी रोजी डङ्गोल श्रेष्ठ जुया सांगीतिक सनिल झझध्याको कोचाल सांस्कृतिक संस्थानीय गोसाले जुगु ज्याजोले मेहालामी रोजी डङ्गोल श्रेष्ठ जु लगभग 1 दर्जन मे हाला दिल थ्वे विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार याना गुडु सोयादिस वंगु 26 गते बिहिबार मेहालामी रोजी डङ्गोल श्रेष्ठ जुया सांगीतिक सनिल झझध्याको कोचाल सांस्कृतिक संस्थानीय गोसाले जुगु ज्याजोले मेहालामी रोजी डङ्गोल श्रेष्ठ जु लगभग 1 दर्जन मेहाला दिल वैकया लोक वागुमे ए बेखामान दाइचा लपवारे दाइचा आजको समय भोलि आउँदैन मतिना फसदाया म जन्मेको सहर यच्चुको सर्ग अग्नि परीक्षा मोहनी तयालाजित जेसुकै होस् मसुजित छुजु छुजु चुलु जाया वैगु याना लगभग 1 दर्जन मे उगु जाजोले थोगु ख मेहालेगु झोले ख्याली जुजु मदन कृष्ण श्रेष्ठ न छत्वाचा मे रोजी श्रेष्ठ न पहाला वेकया त हौसला ब्यादिगु ख हार्मोनियमे तीर्थराज पोखरेल कृष्ण गुरुङ बाँसुरी सीतामैया राजचल सितार आकाश गोर्खाली गिटार नरेश प्रजापति ढोलक व खे रविन कार्की धली भाइलिन राहुल भुजेल किबोर्ड दुर्गा प्रसाद खतिवडा बाँसुरी लोकराज राई गिटार खर्क बहादुर बुढा मादल अले तबला दिपेन्द्र बजाचार्य जुपिन्छ वाद्य बादने साथ ब्यादिगु उगु जाजोले रोजी जुया त सानुबाबु महर्जन दिपेन्द्र बजाचार्य सुबित खर्का जो मे साथ ब्यादिल सोकुमे भाजी मेजपेनिगु नीति निशुल्क रूप जाजोया गोसा गोगु ख सांस्कृतिक संस्थानीय प्रबन्ध निर्देशक राजेश थापा जु जाजोले लस्कुस नोचो तयादिल धासा जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ जु मु पहाकथ झायादिल वरिष्ठ मे हालामी प्रेमध्वज प्रधान जु विशेष पहाकथ झायादिगु ख माननीय कृष्ण राई जु पहाकथ झायादिगु उगु जाजो सुरजवीर बजाचार्य जु न्याका दिगु ख सोयाहे दिल थुगु वाले थिति थासे जुगु थिति गतिविधिया रिपोर्ट सोकुमी भाजु मेजुपि छिकपिनिगु थासे ट्वाले न छुन कथया ज्याजो त जुइ थुंकुगु व जुइ टेंगु दसा जिमित स्वापु तया दिस आरासा ज्याजोया इन कोचा टेंगुदु मेगु वाले मेमेगु थिति थासे जुगु थिति गतिविधिया रिपोर्ट छिकपिनिगु न्ह्यने न्यबेगु हे जुइ थासे जि सुशील साइन थौयागु ज्याजोस बायावनिगु जौफना चुना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया चुना दिस सुभा